الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. صدق الله مولانا العظیم. اولا من شما مردم بریس، مردم دین دوست و مهمان نواز و مردم با صفا و صمیمی شکرگزارم که شما دست شکر کشیدو. شاید چند ساعت شما منتظر بودو و من عذرخواهی کنین که برنامه در فتروشیمی جدید که در چابهار لوٹن احداث کنند برنامه اتد و ما بازدیدی داشت و تعداد مهمان فروازی انش تهران لوٹتن بیایند و هماوان تاخیر کو و برنامه میں شمع دست خارج بود و الا ما اصرار کو که ما برنامه دارن و ما زودتر باید فارغ بیان و ایشی که شما راه سر تشریف آورد، ایشی که شما منتظر بودو، ما هم عذرخواهی کنن شما و شما مهمان نوازی ما شکر گزارن، گرچه ما راضی نهتن شما راه سر بیایید. میں خوشحالی بھی ہمیشیت کہ ما شما را ہمیں در شارع تها مسجد ملاقات کنن و بتوانن گو شما درد دل داشته بیان و مختصر صحبت کنن. ولی شما مهمان نوازی کرتد، الله شما را جزای خیر دان و خصوصا من شکرگزارم شیء علماء هم علماء منطقه تشریف آورده، علماء چابهارند و علماء امام جمعه محترم نگورند، امام جمعه محترم موقت چابهارند و امام جمعه همی شهرند و یه علماء منطقه مولانا منیر احمد، مولانا اسلام دوستند و میں سرور و عزیز مولانا قاسمین که تشریف آورده بخشتار محترمند که کریر راهی تشریف آورده و منتظر بوده و من تمامی شما تک تک عزیزان و مردمان معتمدینان، ریش سفیدان، تحصیل کرده و دانشجوان، جوانان، اقشار مختلفه هم عذرخواهی کنین و هم شکرگزارم که شما تشریف آورده و من ایشی که ما کل برنامه گوشت قطع کنن که وقت دیر بوده و فقط چند جمله عرایزش میں خدمت ہے صحبت دینی و دعای و به همیشه اکتفاوی شیشی هم من خوش عذرخواهی دارین که بهرحال ما دیر هاتم و میں عزیزان نتوانم وتی برنامه اجرا کنم و وتی دل آرن که دلیش لوٹت تسلی کنم و وتی مهمان نوازی آ چیزی که عوام فکر کو اجرا کنند. البته ما هیچی انتظار شما ندارن، نه انتظار خوش آمد، نه انتظار خیر مقدم. ما شما خودمانیه، نه خوش آمدی لوٹی، نه خیر مقدمی، نه خسته نباشیده. ما شما یک کن و ما هم طالب العلم بسیار جزئی و کوچکان و هیچ نوع انتظاراتی نه. الله شما را جزای خیر دن، الله وتی رحمتانا و برکاتانا منی و شما اسرا نازل کن. الله وتی نگاه رحمتا و نگاه لطف و نگاه کرم منی و شما طرفا متوجه کن. منی عزیزان آیه شما حضور وانک بود و یہ آیه تا الله تعالی پیام بزرگین به ما و شما طرفا متوجه کرتا. قرآن تمامین آیاتان الله پیامان و یہ پیامان حیات بخشان، مایه زندگیان برای ما و جهانیان. هرگاه ما به قرآن عمل کنن و به قرآن توجه کنن
و به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم برنامه یعنی ما به زندگی طرف توجه کرتا، یعنی ما بوتی عزت طرف متوجه بوتگان، یعنی ما به سعادت دنیا و آخرت طرف توجه کرتا. الله احکامان، الله دستوران، الله فرمانان و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم درین سنتان، نورانیین سنتان، مبارک سنتان در جهت حیات و زندگی امان، در جهت سعادت و سربلندی امان. و لہذا منی عزیزان یہ آیا ہے تا اللہ پیام داتا و یہ پیام مهم پیام ہے، تو این پیام ہے. و اللہ فرمائش کرتا چه کسی دنیا تا زیباترین از لحاظ دین شاہ انسانا کہ وتی چہرہ و وتی رخا تسلیم پروردگار کان. اللہ یہ آیا تا فرمائش کان کہ دین زیبا ترین دین انسان دینین. دیم طرح سے یہ آیا اللہ یہود تذکرہ رکھتا، نصاران تذکرہ کرتا، آل کتاب تذکرہ کرتا و مسلمانان تذکرہ کرتا. طول تاریخ بین مسلمانان بین یہود و نصارا درگیری بوتا و اختلاف بوتا. یہودی انگوشتا میں دین زیبا ترین دین، مسیحی مروچی ہم اگوشان آروچی کہ قرآن نازل بود ہمیشہ گوشت کہ میں دین زیبا ترین دین ہے. و مشرکین مکہ تا کوتاہی نکو بت پرستانا مگو کہ میں راہ و روش، میں آئین و کیش بہترین دین ہے. و مسلمانان کہ گوشت میں دین آخری دین و زیبا ترین دین. اللہ گوشید لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، آئے مردم دنیا به شما آرزوها نیند، به شما تمنا و خواهشا نیند. و من یعمل سوءا یجز به، آئے ما یهودیان، آئے نصاران، آئے مردم دنیا ہر کسی شما عمل بد انجام دن اللہ ایرا مجازات کن، اللہ ایرا گرفتار عذاب کن. تو تنبیہ کن، آرزو مکنے، تمنا مکنے، دین پہ خواہش نہیں، بہشت پہ آرزو نہیں، و خدای رسک پہ آرزو تمنا کاش و افسوس و تمنا نہیں. اللہ شہر کا ششما گناہ کا یہودی بھی، نصرانی بھی، مسلمان بھی، وطرا محمدی گوشی، وطرا عیسائی گوشی تو عیسوی گوشی، وطرا موسوی گوشی تو حضرت موسیٰ پیروبزان. من آئرہ مجازات کنین، من آئرہ تنبیہ کنین گناہگارا. گناہگارے کہ مردم حق وا و انسانان حق اطاعت تعدی و تجاوز کان، یا انسان کہ اللہ حق اطاعت تجاوز کان، اللہ قانون اپروشی، اللہ فرمان اپروشی، اللہ دستور نادیدگی. اللہ شی ہر کس بیت من کو کسے اللہ شی نسبت ندارین مانا آیا ہے ہمیشہ. من نا فرمانا مجازات کنین، منا شخصانے کہ منی حدود و قانون در نظر نگرا، حق انسان و بشر ضائع کنا، من آئرہ مجازات کنین. نہ حضرت عیسیٰ نسبت آئرہ تو نجات دا، نہ حضرت موسیٰ نسبت آئرہ نجات دا، نہ آئرہ محمد الرسول اللہ نسبت نجات دا. اما وشی من مسلمان و ہر چکنین منا خدا باس خواستنا کان، یا وشی یہودی ہے یا وشی نصرانی و مسیحی ہے. اللہ شینا اللہ قانون تا مساوات ہے، برابری ہے. نا فرمان اللہ مجازات کان. من یعمل سوءا یجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن من ذكر أو أنثى وهو مؤمن الله شيء فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. اما شخص اللہ شی کی ایمان داشته بھی، عمل صالح کن، جنین بھی یا مردین بھی، اللہ قانون جنین و مردین نے
برابری و مساوات هر کسی نیکی عمل انجام دن و ایمان داشته بی، ایمان به خدا، ایمان به انبیاء علیهم السلام رسالتا و به خاتم النبیین ایمان داشته بی، به قیامت و معاد ایمان داشته بی، ایمان داشته بی، ایمان درست بی، قابل قبول بی و عمل انجام دن. الله شی نیکی کن توش گناه فرهیش کن، ماهر به بهشت برین و من آئر به جنت داخل کنی. هنو الله گوشید آی مردم زیباترین دین کی دینن؟ شما دنبال زیباترین دینو آگو هر کسی هر گروهی گوشی میں دین زیباترین دینه. و در اسلام یہ مذاہبان فرقان شاید هر کسی ہمیں برابر دیں کہ ما بہتران، یک فرق گوشی ما آل حق بہتران، آدگر گوشی ما بہتران، انسانان یک گوشی من بہترون، آدگر گوشی من بہترون. اللہ شی زیبا ترین دین آئی انسان ہے کہ در مقابل پروردگارا تسلیم بید. ہر کسی سر تسلیم آرا بے اللہ دیما جال ہاؤ و خدا تسلیم بو، اللہ فرمانانے اللہ دستورانے تسلیم بود. اللہ فرمائش کن آئی دین زیبا ترین دین خلاصہ بھی در یک نکتہ بنی عزیزان مردم عزیز بریس، دین در یک نکتہ خلاصین دیندار بوتن و دیندار بیگ بیشی که ما تسلیم بیم در مقابل پروردگار. دیندار و متدین آئی انسان که خدای دیما تسلیم، خدای فرمانان دیما تسلیم. در طول تاریخ بشر هر پیشرفت داشتا، هر ترقی داشتا، بشر کامیاب بوتا یا ناکام بوتا، بشر به همه یک نقطه سر کامیاب و ناکام بوتا. هر کس خدای تسلیمه، هر کس الله فرمان برتا و الله اطاعت کرتا، انسان را الله به سعادت رسینتا. هر کس نافرمانی کرتا، پشت به خدا کرتا و روی به شیطان کرتا، والله دستوران نادیده گبتا، بینی به خاکا لگتا، پوز به پوزه به حاکا مالک بوتا و سرنگون بوتا به جهنم. ایتا اللہ من شما را نجات دا. منی عزیزان آ چیزیں کہ اللہ لوٹی، اللہ شما یک چیز لوٹی، شما یک لوٹی. عزیزان من آئیے سے کہ شما در تمام بخشان دینیان و در تمام امورات دینی تسلیم پروردگار بیان. مارا اللہ شی شما ببنی توحیدہ، ببنی وحدانیت و یگانگی ایمان داشته بید، ما اللہ عظمت و اللہ بزرگی و وحدانیت مقابلہ تسلیم بیان. اللہ شی شما منی رسولان سر ایمان بیاره، منی قیامت و معاد و حساب و کتاب سر ایمان بیاره. ما ایمان بیارن جمیع چیزیں کہ اللہ در قرآن نازل کرتا مارا قبولا، جمیع آنچه که حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایش کرتا مارا قبولا، انبیاء یہاں ارتا برحقا تمہارا قبولا. تسلیم بے ہم بے اعتبار اعتقاد، ہم بے اعتبار عمل تسلیم بے، یہ نہیں کہ ما ایمان آؤ اعتقاد آؤ ما دیگه بس ہما اعتقاد نہ، اعتقاد کافی نہیں، ایمان بس نہیں منی عزیزاں، عمل لوٹی اللہ آ دستورانا اللہ اجرا کنے. اللہ گوشتا نماز بوانے ما تسلیمہ، یہ رمہ بھی کہ ما گوشتا ما 4 نماز وانا ولی نماز صبح وانتا گنا کنا، ما 5 نماز وانا ولی نماز جمعہ وانتا گنا کنا، نماز جمعہ وانا ولی نماز عیدین وانتا گنا کنا. نا نماز آنا اللہ فرض کرتا و ما زمان تو انا مسلمان بیان بر حقین، مسلمان بیان قابل قبول ہیں کہ ما نمازان اس را پائے بندی کنا. یہ نہیں کہ ما گوشم ما نماز وانا میں چکو فرزندان نماز موانا، میں جنین کسی تا نماز موانی، یہ مسلمانی نبونی عزیزان. ما باید با جن و چکو پیر و جوان تو گوند اللہ بندگی کنا، اللہ غلامی اختیار کنا. اللہ دیما ما تسلیم بیان، اللہ دیما ما تسلیم بیان. آ جائے کہ منی عزیزان
الله دستور كيد ما تنها و تنها خدای دستور عمل کنا ش الله فرمان برا آ جائے کہ خدای دستور مقابلہ کسی دیگری فرمان دا نباید ما قبول کنا حتی ما تو پیت کہ مقام بالای داری تو درجه بالائیں آئی حق بات ش خدای حق کائیں اول خدای حق خدا گوشت نماز بان اگر مات یا پیت یا ہر کسی دیگر نماز میں مخالف بھی ما نماز باید بانن ما تو پیت نافرمانیہ کنم ولی اللہ نافرمانیہ نہ کنم اگر ما تو پیت مارو وشی مسجد مرو نماز پر جماعت ادا مکن میں وظیفے کہ ما نماز پر جماعت ادا کنا چلائی اللہ دستور اللہ حبیب الرسول دستور صلی اللہ علیہ وسلم اولی فرمان برداری منی عزیزان اللہ فرمان برداری ہما اللہ دستور داتا کہ شما والدین و معصوف سے خدمت کریں محبت کریں نسبت پہ والدینا یہ اللہ دستور ما والدین خدمت اب کنا والدین مقابلہ وتی بازو و پائین بیاری اللہ گوشتا عاجزی کریں در مقابل والدین واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ اللہ شیئے بازو و عاجزی والذلت در مقابل معصوف استاذ فرزند ذلت اختیار کن و ذلیل بید در مقابل معطوف ترى الله درجه توهین داتا حضرت مولانا سندی رحمت اللہ علیہ توهین انسان و شخصیت بزرگ رہبری توهین بوتا و عالم آئی بارہا حکایاتا نتاکت ہمیں نزدیک مردم بوتا معاصر مردم میں علماء دیستا آئی رہا کماشن علماء مسنن مولانا سندی رحمت اللہ علیہ ماس ہندو یہ بوتا و گوشی مولانا بخاری درس سر نشتت وقت آئی والدہ و آئی ماتیات ہندو یہ مشرقین ماتے داشت توارے کو مولانا عبید اللہ ہما قدیمی نام ریگب تمام نام کی ہے عبید اللہ آئی اسلامی نام ہے وقت مسلمان بو نام عبید اللہ یہ کو یہ شخصیت برجستہ یہ عالم بزرگارا وقت توارے کو بخاری کتاب رہشتو ماتے دیما حجست قفشانا وتی ماتے کوشانا دیما یہ رکھتے ہیں و ماتے احترام ہدایست وقت حضرت اسماء مات یاد شمکہ مکرمہ بمدینہ منورہ و حضرت ابو بکر دیمے جنیم بوتت آئی دیمے خانمہ و وقت مسلمان نبو ابو بکر آئی ویل کو حضرت اسماء کو یا رسول اللہ منی مات ہاتا و رغبت دارید کہ من برائی محبت کنی کمک کنی و تچے دستور دے وشت تما سے احترام داشت بے آئرہ کمک کن و آئرہ حضرت اسماء وتی مات آرہ کمک کو وتی مات احترام کو وتی مات محبت کو حضرت بلال بارہا معروف ہیں کہ مات مسلمان نبوتت و مات خدمت انجام دا و روچے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم التوہین کو ماتے و حبر بدین دات و حضرت ابو ہریرہ باس پریشان بود یاد حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمتا وشی کہ ابو ہریرہ پریشان تا نگرانو نار رات تے وشی ماتا مروچی حبری کرتا کہ من نار رہت و درخواست کو یا رسول اللہ تدعائے بکن اللہ منی ماتا ہدایت وگوشن حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کو اللہم اہد ابی ہریرہ اے اللہ ہدایت دے مادر ابو ہریرہ شیک منزل کہ منی مات کار جوڑ ہو ومنی ماتر اللہ ہدایت دا ابو ہریرہ شی من برگشتم پا منزلہ وقت منزلہ رسوں دیستم ماتو نہیں تو اب مات گسا بستے در بستا گوشتو مات اجازوں کے گسا وارد بھی گوشی صبر کم مندی آفے توارن منزان کی منی مات تکار جوڑ بوتا مات داری غسل کا و لباسانا بپوشی تو کہت انشاءاللہ مسلمان بھی ولازات بعد اب ماتا اجازت دا ابو ہریرہ وارد خانہ بو و مات اقرار کو بلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آئی ماتر ہدایت دا دعا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ دیم تیرا سر بو
ابو هريره بگسان منزل نرسد که حضرت رسول دعا رستو دعا وتی کارا را کرتو ابو هريره مات مسلمان ماتو پت الله توهين نعمتا الله توهين هديا الله توهين مزن تحفان که به منو تا عنایت کرتا ماتو پت غنیمت بزانه و برام حرمت قائل بے فرزند صالح ہمائیں صالح فرزند ہمائیں خوبین فرزند کے قرآن تذکرت کرتا ہمائیں کہ وتی ماتو پتے محبت داری نا صالح ہمائیں کہ ماتو پتا ملامت تکان وتی مادر و پدر ہمیشہ سرزنش دا والذی قال لوالدیہ اف لکما ہر کسی کے برائے مادر و پدر اف گوشی افسوس کلمہ گوشی تا اشتباہ کو تبت کو ما وتا ملامت ہے یہ کلمان اف گرد ویشانا اللہ ممنوع کرتا ماتو پتا اف مگوش افسوس مگوش منی عزیزان یہ اللہ دستورہ اللہ دستور منی عزیزان کہ منو تا نماز بانا منو تا زکاة بدیا منو تا روچک بگرا منو تا حج بیت اللہ الحرام ابروا اللہ احکامنا عملیاً انجام دیا واللہ دستور داتے کہ منو تا حقوقنا انساناً رعایت کرا یہ انسان والدین بھی عزیز و خیشاوانداں فرزنداں ہمراہ و ہمسایہ و شریکاں یہ مچن حق و حقوق اسلام تاکید کرتا و اسلام یہ احکام پبھی حق و حقوق رعایت اللہ من شمارا بہشتا با پبھی عملان اللہ راضی بھی بہشتا با اللہ بلوٹی منی عزیزان و یہ اللہ پاک اللہ تسلیم بے گے مانا یہ شے کہ ما اللہ ہمیں دستورانا انجام دیان اگر میں منفعت تغاضا کن یا لکا میں وضعیت تغاضا کن یا نہ برخلاف میں منفعت آئیں ما ادا کنا گو میں نفع دنیاوی در تضاد دے ہنو تجارت وقت ہنو مشتریان ہجوم وقت ہنو شکار و صید وقت ولی الان نماز وہاں تھا نماز مقدم اول اللہ دستور انجام دے مشتری رفت شکار فوت بوت و رفت بروت ولا هنون استراحت وعده دوشی ما نوابتگن و کم وابا هنون نماز وقت آتا شیک طرف واب غالب ہے وابا دور دے وابا ترکا اول اللہ ہے فرمان آبر اللہ ہے دستور آبر اللہ راضی ہے بھی کہ بندہ شاہی فرمان با دیندار بندہ کئی منی عزیزاں آ انسان کے وتی رب آئیت مقابلہ تسلیم فرمان با وشی ہنون تاریک ہوا سرد ہوا گرم ہوا من بری نیم شپا بری میں مسجدہ برای نماز جماعت نا ہمیں تاریکیت بیا وتی نماز آوانی اللہ دستور شمع منافع اللہ دستور مقدم و دین معنی ہمیشہ منی عزیزان ہم انسانان حقوق مراعات بھی ہم اللہ حق رعایت بھی ہست منی عزیزان انسان آئے کہ اگر تک بیان اگر کشگ ہم بیان ولیکن اوان اللہ دستورا اجرا کنا اللہ فرمانا اللہ حکم اجرا کنا اللہ من شمار توفیق عنایت کنا صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین تا یہ مقام کس کو یہ جائگار صحابہ کس کو یہ مقام خلفاء الراشدین کس کو یہ مقام و جائگار اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو شکجا شرح فرمان برداری اطاعت خدا و خدا رسول تسلیم گوتا اللہ احکام من لے و نافرمانی پرہیز اس کو دوری اس کو گناہ نہ کو منی عزیزان وقت آیا نازل بو شراب اور اللہ حرام کو دیما شراب وارت مردمانو حلالات ہنو باز لیوان دستے تے بدا پیشنا کو لیوانا رشا دپا جتائش کو وتی مشکان پارا کو وتی کوزانا مدینہ منورے تا پروشتو شرابانا مدینہ منورے کوچے تا چپیش کو وگوشت اللہ دستور آتا کاروان شام شراب بار جتا تو پا مدینہ اشارہ یا اورتے دروازے دفع خبرش تک شراب حرام بوتا وتی شطرانے خوابیند به زمینہ جو کینتے و مشکان تک پارا کرتو شرابان ریت ضرری کو توی سرمایش دستے شد
ولی گوشی سرمایه شدستا دین ولی خدا شدستا ندی. سرمایه برود ولی الله مر رو. من عزیزم مروچی مسلمان جای حسرت و افسوسه که حاضر نبی که منافعش دست بدن. الله دست دادن ولی منافعش دست ندن. خدا ناراض کن ولی نفس و شیطان ناراض نکن. می عزیزان زمان الله راضی بی که نفس ناراض بی، شیطان ناراض بی. منفعت ما وتی منافع وتی قدم چرا یرکنا وتی پاده چرا یرکنا میلیاردین منافعنا ما بخاطر رضامندی الله ترک دیا. از یک بنده خدای زمینش کسی خرید کو و زمین برای کشاورزی و کاشت خرید کو. زمین خرید کو تو شه زمین تا کوزه دلا. بخاری حدیث ہے یہ کوزه پرش طلا و جواهرات. وشتگی فکر کو تو من پھول پر زمین آداتا، من پر کوزہ آنا داتا، پر خزانہ کا نہ داتا. صاحب زبرت کوزہ را صاحب زمین وشتگی مالتین آئی گوشت آہم امیر کی خدا ترس آئی گو نا یہ منی نبی یہ تیہ بھی تیہ زمین را خرید کرتا. یہ کوزہ ہمیں زمین تیہ گومی کوزہ تا خرید کرتا. یہ مالتا بھی تیہ مشتری آئے. مشتری آگو نا یہ من زمین خرید کرتا، من کوزہ و طلا و جواہر کے خرید. یہ مالتا ہے یا اللہ. یہ دو نفر جھیڑ بوتاش یہ تیہ یشی نہ تیہ ربط عالمی یا کہ سوچ کنا کہ یہ کوزہ مالکہ ہے بھی گوڑا گوشی آئی گو عالم آگو سوچ کو یک کرا کی طرح شمارا کئیرا پسری آستے ایک کو منا پسری کئی دختری آئی ایک کو دختری گوشی ہمیشانہ باہم ازدواج دیت یہ ذرہ نہ ہمیشانہ بدیت بہت خرچ کنا. اور اختلاف حل ہو یہ خدا ترستا. مردم مامک آئی گوشی یہ مال تہین آشی یہ مال تہین منی نہیں. واہ یہ اللہ بندگتا کہ گزشتہ یہ عمل شکو. مروچی مردمان مال گندن بمال دسترسی حاصل کنان مشکوک مالا تصرف کنان. در حال کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کو شما ہر کسی کے مشکوک مالا مشتبہ مالا پریز مکہ حرام وارد. ہر کہ شبہ حراما چیزی کو حراما مشابہ مشکوک دوری بکن شہراما گوڑا دوری ہے. لئے عزیزان یہ اللہ دستور ہے کہ ما ہم گناہ ترک کنن و تحتیر کنن. مردم عزیز بریس شما سعادت شما و شما و سربلندی ما و شما و کامیابی ما و شما و زندگی و حیات ما و شما و اللہ احکامان عمل آئے. موسم دنیا اللہ برکت دن تو آباد کا دریا پرکن اللہ شمائیہ شکارا اللہ شما زندگی تا برکت عنایت کا تو شما مالان تا شما زندگی تا شما فرزند تا وقتی کہ شما اللہ فرمان بردار وقتی میں بڑے سے عزیزان چاوار منطقہ بلوچستان مردم سیستان مردم وقتی اللہ بندگی اب کا نام و اللہ شاوان راضی بھی اللہ برکات اوان اسرا نازل لبا. منی عزیزان شما دنیا سعادت و آخرت ما و شما کو اللہ غلامی ہے بے خدا منا سوگند و منا قسم بے ہما خدا کہ منا و شما جوڑ کرتو خلق کرتا ہیچ سعادت یہ سعادت تا بالا ترنے کہ اللہ راضی بھی اللہ خوشنود بھی اللہ اطاعت بھی اللہ فرمان بردار بھی. مردم عزیز بل برای بعنوان شما پیش نماز جزئین و طالب کوچکن فشما سعادت نگندیم کہ بالاتر شاہ اللہ دینا بھی. اللہ دینا با محکم گرد مضبوط گرد. جوانان عزیز مادران و خواهران اگر صدای من دارد اللہ دین محکم بگرد دیندار بیت و متدین بیت بیحال مبید دین پر نمازہ پر بیحالی موانے نمازہ پر نشاط بانے پر روحیہ بانے پر قدرت بانے پر تلاش و جدیت بانے کہ نماز تا شما دل بے اللہ طرف شما جہاد کن نماز تا اگر شما توجہ بے اللہ نہیں مگا بھی
و شما شیطان وسوسه و خیالاتانا شوتی دلیت دور کرے. مسلمان بر حق بیتونی عزیزان، مسلمان واقعی به گناہ به تمام معنا ترک کنے. چمه حفاظت، گوش حفاظت، زبان حفاظت، مغز حفاظت، همه اعضای بدن شد گناہ حفظ کنے، شد گناہ وطر دور بدارے. استغفار کنے تو توبہ بکثرت کنے، توبہ زیاد کنے، بار بار توبہ کنے، صبح و شام توبہ کنے. شپا ہنگامی کے مردم وابان پادائے تو نماز باند. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولی سخن رانی و اولی توصیہ مدینہ منورے تا وارد بو واجہا دو چیزیں توصیہ کو، یک کے شفع نماز ہے و یک کے واجہا توصیہ کو کہ سلام زیاد دے. آئرہ کہ جا یارے یا پجانا یارے پاکانا سلام دے. السلام علیکم ورحمت اللہ. سلام مهم ہے و سلام زیاد میں یہ دعائے خیر ہے. یہ معنی سلامتی ہے دنیا و آخرت ہے، سلامتی روح روان ہے، سلامتی جسم و جان ہے، سلامتی دین و ایمان. منطقہ قدیماً یک کرش ہمی ایک وشت کے یک جملہ ایک وشتش ماندہ نبائے جملہ وہ دہاست، یعنی خستہ مبے کسیات اطرفہ کو تھی ایمان سالم بھی تھی، ایمان خدا وشت سلامت کا. مردمان ہمیشہ کسی کے پرادگرہ دعا کو وشت اللہ کو حیا و ایمان آوا چه اندازہ مهم ہے. حیا لفظی کو وشت خدا مارا کو ترا کسی کے دعای خیر کرتے وشت کے خدا کو حیا و ایمان آوا ترا. حیا تو ہے نعمت ابنی عزیزان. مروچی دشمنان دین مروچی کس دارا کہ دو چیزا شما بگرا، حیا بگرا و ایمان بگرا. دنبال دشمن میں دنبال آئے، مروچی غربیان دنبالا، امریکائیان دنبالا، صہیونیزم بین الملل دنبالے کہ حیا و ایمانا یعنی دین اس مسلمان ہم گی. مروچی یہ ماہوارہ منی عزیزان کہ فعالیت کنا یہ ماہواران ہے تا بخش بزرگ سے ماہوارہ ہما کہ لوٹن بے بندباریہ ترویج کنا، بے حیائیہ جنینانا مردینانا گوشا کہ اگر چادرہ مسا دور دے چھ اتفاق پیش کئے. بیچارے یہ غریبی جنین چادر سرش نہیں لوٹت تمام گناہ پما عادی کنا. کیا گناہ مشکل ہے نداری کم کہ ایک بار چادرہ پدشی دست و پا لوچ کنے پدا ہر گناہ شی چیش کالی داری کے گناہ بھی. منی عزیزاں بے فسادہ کشا بے گناہ کشا. قدیماً بلوچاں گوشتا حیا یک قطرے آپ ہے اور یہ ایک کہ آپ اگر شبدنا جتابو دیگه ہچ. منی عزیزاں یہ حیا کے گیب بڑے انسان لخت و برانہا لخت کہ ہچ یک لباس ہے تکے لباس بدن نہیں رو لخت کا وچشی چی بود بلا تشبیح عمل بد انجام دیان علنی تے مہواران تو فیلم نشان دیا. و یہ ہما انسان کے اوانی قطرے آب شبدن چکتا و یہ انسان نہ انسان نما یہ بشر نان یہ بشر نما انسان نما. یہ شان شکل و صورت انسان ہے اما یہ شان باطن حیوان و درندہ و درندہ مثل یہ شان یہ بے حیانا. انسان وقت کہ خراب بھی ورش درندہ و حیوانہ خراب تیرے بھی. دنیا دنبالیں کہ با ماہوارے ذریعہ با سیڈی و انٹرنیٹ ذریعہ با وسائل جدید ذریعہ مسلمانوں نے حیا کی. من گاہ یہ وشین کہ یہ دنیا یہ مردم وشان کہ یہ قدرت ندا پر نبتے خاطر ہاتھ گا یہ جنگان بے خاطر نبتو بے خاطر و یہ منی وشین یہ نادانین یہ غلط تین فکری. یہ دنیا قدرتاً ہاتھ گا حیا بگران دینا بگران و غیرتا بگران وطش غیرتا مایوس و محروما غیرت دفن کرتا حیا دفن کرتا حیا نہیں لوٹن ما مسلمانہ نے حیا بگران. مسلمان حیا ٹوین سرمایہ ٹوین سرمایہ
حياها داره جنینان هیچ لباس شما نداره، هیچ زیوری شما نداره که حیاها مزنترین زیوری بی. حیا میں گوهارانه میں ماتانے بہترین زیور اللہ تے طلا نہیں جواہر نہیں طلا ویل کا طلا بسوچ. حیا بھی مهم ہے، علم بھی مهم ہے، دانش بھی مهم ہے، واللہ بندگی بھی مهم ہے. حیا اللہ پرائے ما حفظ کا، ایمان حفظ بکا، دین حفظ بکا. دینداری مهم من نعمت منی عزیزاں. ہرچ منو شما زندگی کنا آخر میران و روان اللہ بارگاہ واللہ بارگاہ بغیر سے ایمان حیا منی عزیزان، بغیر سے دین و تقوی، بغیر سے پرہیزگاری و عمل صالح اللہ بارگاہ چیزی دیگر قبول نبی. وہ دا اللہ تعالی مجازات کن فنا فرمانیا، گناہگاران سزا دیا، گناہگاران جنت تو عذاب دیا. اللہ منا و شمارا نجات. منی عزیزان اللہ لٹے قدرت کئے داری، کئے تو ان قبر عذابہ برداشت کا، کئے تو ان قیامت عذابہ تحمل کا، حساب و کتاب رسوائی قیامت برداشت کا ہیچ کس نہ تو. اللہ عذاب سخت منی عزیزان، و آخرت عذابان شدیدان، آخرت عذابان عظیم و بزرگان، آخرت عذابان ذلت بار و رسوا کنندان. رسوا بوا انسانی کہ اللہ رگبت، رسوا بوا انسانی کہ آئی دیے مارا اللہ ودا سیاہ کرتو گرفتار عذاب بو. بے خدا قسم خدا یہ کہ جان منی و شمع بے آئی دستا ہیچ رسوائی ایسے شی بالا تر نیے کہ انسان پاد بے اللہ عذاب گیر بکا، انسان بے اللہ عذاب چیر بھی بوافن انت بے عذاب تہا زنجیر بکنا، زولانے بکنا، توکے بگردنے دور دیا و بے عذاب گرفتار کنا. یہ بعض ذلت توہین رسوا بھی یہ انسان، یہ ودا داد کشی جی خجا، یہ جنینا یہ مردینا فریاد کنا جہنم ایتا، فریاد کنا قبر ایتا، فریاد کنا سارائے محشر و قیامتا. اللہ من شمار رسوا مکا، اللہ من شمار مؤاخذ. منی عزیزاں توبہ کنے تو اللہ طرفا بھر کر دے، رجوع کنے اللہ دے مگا اللہ طرفا، وتی اعمال صالحہ کنے نیک کنے اللہ بدستا بیارے، اللہ داشتا بے، اللہ مرنجین، اللہ ناراض مکان، اللہ شواتی دستا دور مکان. ہمنی عزیز اللہ کو عملہ راضی بھی، گو فرمان برداری و اطاعت راضی بھی، گو ایمان و حیا راضی بھی. اللہ بدارے شما دنیا آباد آخرت آباد. شمارا ایچ دشمن جتا گنکا، شمارا ایچ قدرت دنیا نہ تو ہم بجان وقتی کہ شما اللہ بندگ بے شما پشتیوان و عامی اللہ بھی. شمارا ایچ کا جتا گنکا، منی ایچ کا آدگرہ کشتا گنکا مگر اللہ بلوٹی بکشی. ولہذا منی عزیزہ اللہ بدار ہے، اللہ بات دل و جان اللہ وتی دلیتا بیارے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیتا اسلام دین اسلام قرآن دلیتا بیارے. وہیچ محبت بے انداز خدا و رسول میں دلانتا ما بھی. مردم عزیز اللہ برکات آسمانی و زمینی نازل بن قومی سرا کہ آش اللہ ایمان بیاری بے اللہ وش اللہ بے ترسی و عمل صالح انجام تا و عمل شمائے عزت کو قرآن آئے، عزت کو دین آئے. میں عزت اسلام ہے، اسلام دین اسلام میں افتخار ہے، قرآن میں عزت و افتخار ہے، میں سر بلندی ہے. ولہذا اللہ دین محکم بگرے، مضبوط بگرے. علم پدا برے تو علم بوانے، دانش پدا برے. شما رہے سید کنے شکار کنے 4 ریال میں دستا کارے ایشان خرچ کنی وتی زاگان سرا فرزندان سرا کہ شما فرزندان درس بوانا برو درس دینی بوانا. شما فرزندان بروان
دانشگاه در سبوانا یوتی مساجد نبساز تو آباد کنه ماشاءالله مسجدی خیلی خوبین انشاءالله عمل باقی و ماندگار الله مسجد تکمیل کا آباد بکن وتی مکاتبان دینی و آباد کنه شما پیر و جوان بزرگ و کسان همه باید علم یاد گیرن قرآن یاد گیرن علم قرآن پیدا برن یه باز نشستن اداران باز نشستن روان دکتراها دورها وانان و روان فوق لیسانس و کارشناسی ارشد گیرن هنون علم زمانه گی و مردم پا علمی پدارون به علم پیشرفت و ترقی نبی نه دینی نه دنیوی انشاءالله شما وتی اولادانا فرزندانا به علمی طرف توجه به فکر بکنه منی رایزانه که من شما خدمت عرض کو مفتی صاحب مولانا محمد قاسم صحبت کو یہ وتی خیر خواهان ہے برانا علماء ہے برا ہمیشہ فکر بکنه سرش اللہ تعالی شما را توفیق دا و اللہ تعالی من شما عمل توفیق عنایت کا میں امیدوارا انشاءاللہ میں درخواست یہ ہے کہ بریسن چابارن نگورن دشتیارین کل منطقہ باوکلاتن کلی منطقہ لگوتی دینا گو علم آباد کا شما به دینی طرف شما رجوع بید به علم طرف رجوع بید من بخاطریشی که وقت زیاد شتا اس خواهی کنیم به همی هورا اکتفا کنیم مردم عزیز فسابندر اذا تشریف دارن مردم منطقه هاتگن مردم بخش هاتگن و ماشا شما تماما شکر گزارن و میں دعا ہمیشہ کہ انشاءاللہ اللہ یہ منطقہ آباد بکن تو اللہ وتی برکات و رحمت بیاری مجدد من از خواهی کنیم ششی که برنامه مقدار بیام و بخشدار محترم هم لوٹ صحبت کا و بہرحال کل برنامه به هم وارتا به خاطر همیشی که ودا جلسه پیشا تو ما شوتی قدرت اختیار خارج بودن و هر چه تذکر انداد ولی وان جلسه دیر شروع بود و دیر بود انشاءالله فرصتای دیگه جبران بی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا رب لك الحمد كما ينبغي يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وصل وسلم وبارك عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين پروردگارا الہ زندگی میں تلف بے خطان گناہان و نافرمانیان دلن بیتی عبادت ندا پروردگارا سفره سرا نشتن و توجه نشتن و شتی نعمتان و توجه بهر برداری کو لذت بشتی نعمتان ولی عبادت وقتا و بھی حالیت مسجد توشتاتا جانماز سرا پسستی وشتاتا تی قرآن تلاوت شم انجام نوارتا سستی انجام وارتا تی بندگی را
تی طاعت را، تی فرمان برداری را ما به سستی انجام داتا و ما مرتکب گناه بودگا، ما مرتکب خطا، شما دروغ و غیبت سرجتا، شما خطا و اشتباه سرجتا، شما عهد شکنی و وعده خلافی بوتا، هزاران گناه شما مسلمانان دستا انجام ورد. آ چیزی که نباید انجام وردن شما انجام ورد. آ چیزی که به هیچ قیمت نباید ما تی دستور را پروشتن، تی حکم منزلان تا پروشتن، نباید چنان چیزی بودن شما سرجت شما مسلمانان. ما شت معذرت خواهی کنن، ما توبه کنن، ما شوتی همه عمل کرده پشیمان. پروردگارا اگر تمہارا مغفرت مکنه و شمع گناهان در گذر مبه ما خسارت کنندان و زیانکاران با. پروردگارا زیانکار کسی که روچ قیامت گناه حمل کن تو با گناه بڑھیں تو یہ بیتی بارگاہ. پروردگارا خسارہ دیدہ ہے کہ رو قبرہ گو گناہ نہ رو، گو معصیتہ نہ رو. ارگن رب غفور الرحیم و مہربان ہے، ولی بے بختی آئرہ اجازہ نہ داتا کہ توبہ کن تو تی افواش ربا بگی. پروردگارا ما دستا گدائی و نیاز بیتی طرف بلند کرا. ما تی بندان ہرچے ہستن تی بندان، ماتی غلام و غلام زادا، ماتی کنیزان فرزندن و تی کنیزادا، ماتی نعمت فرورده و می آبا و اجدادن تی نعمت فرورده بودگا. مرتا عادت داتا بوتی احسانا، مرشت درخواست تقاضای رب مارا مروچی یہ مسجد جامع بری سے تا معاف کن، مارا پاک کن شامک آلودگی ہو، پاک کن شامک گناہ ہو، پاک کن تمام الحقوقان و بندان اقا مارا توفیق دے کہ میں ادا کن، آئے باید ادا کن، مارا توفیق دے ادائی بکن. مارا ببخشو، مارا معاف کن رب العالمین. پروردگارا ما تی بندگان، ما محتاجن، پروردگارا ما نیازمندن، پتی نظر لطفا و توجہ. اے رب العالمین ما شت درخواست ہدایت دارن، مارا ہدایت دے کہ خطر گمراہی مد، مارا بدست وقت ہدایت دے، مرا هدایت یافتگان وقت بگردان، مرا افشدگان وقت بگردان. ہر کسی را تا ہدایت دے را کسی گمراہ کرتے گا نہ کہ اللہ مانچے ہدایتی شتا لوٹان. اللہ ما شتا درخواست ہے، اللہ مارا درخواست ہے کہ مارا وتی رضا ہے طالب بگردین و مارا وتی رضا برسینو، مارا مکوش و مبرش دنیا تتی رضایت میں حاصل نہ ہوتا. پروردگارا تو رب مہربان ہے، تو موتی بندگان سر کرم دارے، تب میں گناہ سیل مکہ، تب میں کوتاہی و سستیاں سیل مکہ، تب وطا سیل کن کہ تو مہربان ہے وغفور الرحیم ہے، اماتی بند گناہگار و نیازمند ہے نا، تو مہربانی کم میں سراؤ کرم کا. پروردگارا مارا آباد کن کو دینا، میں یہ شارع و تمام منطقہ آباد کن کو دینا، ہدایت دے مارا و میں استان مردمان میں قوم و ملتا نمازی کا، میں قوم ملت دیندار بکا، میں اللہ کشور مردمان پاکان دیندار بکا، ہدایت بدے ہم مسلمین، ہدایت دے اللہ، یہ ملتا روزی حلال دے، روزی کے بس کن تو کافی بیت دے، و احتیاج اس پر طرف کنو ہدایت دے.
الا مارو يشانش عذاب جهنم نجات بده، الا مارو يشانش وتي قهر ونارازقية نجات، مارو يشان جنة فردوس نصيب بك، مارو يشان خاتمها قوي إيمانها بك، الا خيراتنا وبركاتنا ورحمتنا نازل بك، الا مارا بريوتي بندقية قبول بك، مارا بريوتي ديني خدمته وبريوتي عبادته قبول بك، منزلنا مسجد كان وعبادت قاهش بك، من مسجدنا هم آباد كان يا الله، الا میں پتو ڈگارانا سرا تماما ہدایت بیار ومیں فضانا و جوانا یا اللہ ہدایت جو فضا کرتے ہمیں مسلمین دنیا ہدایت کا، مسلمانان مشکلاتانا دنیا حل کا، مریضانا شفاب دے، سرطان مریضی ایک کے عزیزی حسدہ نوشتہ دعائی خیر بھی تہران تغذائے دعائے شکرتا اللہ شفا دے ہم مریض و مریضی ای سرطان مریضانا شفاب دے، یہ عزیزہ شفاب دے، زندانی یعنی وسیلہ آزادی فراہم کن و اللہ مشکلاتانا حل کن، اللہ مردم بریسو پسا بندرو نگورو کلی منطقہ اللہ مردو زندہانے شان مغفرت کن، قبرستانا نسراوتی رحمتانا نازل، مکاتب و مدارس و دانشگاہانا آباد کن، اداراتنا ہم اے اللہ توفیق خدمت عنایت کا وعاقبتها میں بخیر کا، عاقبتها بخیر کن، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد. کہ گپ بعد کن واجہ فرمائن جوازن جازرين بد أخلاقي قباذك ورق باذ وارت جيفة بالليل شفاق وشزنا لاشي مردقين كبتا حمار بالنهار روچا وشزنا معذرت لوٹن روچا مرد مثال ہنچن کے گوشزانا دلوتی ہما حمار مانا وشوزانا نا حمار ہمیں دراج گوشن دلوت ہے ہمیں کہ لہتی ہاری گوشی حمار بالنهار یعنی کچکش دیگه اجساد فکر دینه نیایا عالم بالدنیا به امر دنیا دنیای چیزاں بلد ہوشیار ہیں جاهل بأمر الآخرة آخرة عجز الدين سكين دانائی سكين بلدینی تحصیل کردے گپڑی وانتگی بلا ہی مدرکی گفتگی بلا ملکہ ترتا دنیا دیدہی بلے کبر مسئلہ نازاں آخرت بارے اچھ نازاں ایمان بارے سود دینے سماہی نے یہ انسان ناپاسے انسان کجا آسمان آنی تھا یہ ہمیں انسان ہیں کہ قیامت روچہ بش بش واد قیامت روچہ افسوس واد بہرحال میں تھی آیا کہ مجلس ہمیشہ عزیزاں کہ میں دل چھم پچ بند وما ہاگہ بیں وما پختی مسلمان میں مرچی گپان سلا واجہ جا من برای شیعہ کہ بہرحال شمع یہ فرصت استفادہ کرنا مرچی ہر لٹھی کہ ما ورگیں ہر محرومیتی کہ ما کشگیں ہر پریشانی کی تمام واجہانی گپ میں سر آئے گیں کہ میں دل چم ما پکائیں مسلمان نے میں مسلمانی تو کا نقصان از کا وہ میں دل چم کور بیتگان دل چم کور بیگا دل چم من دنز گرے گے من کو کوری ہم بعض قسم ہے چم میں عیب ہم یا دنزی گری تھی یا مثلا پوشیت کا یا کچھ سیاہ پیے گفتا یا ندانا آب مرواری دے یا گاہی گاہی میں چم پاکا نابینا وان گاہی نزدیکا گندن دیرا نگندن ادرو عیبن چم میں بے مختلف شکلہ اللہ تعالیٰ گوشی تی چم نابینا وان فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور اگر یہ چم نابینا بیتا مسئلہ نے میل تی دل چم نابینا وان تی یقین ضعیف بھی تی ایمان کمزور بھی
آخرت فکر ضعیف بی. بہرحال شما سنت وانتگا نی انشاءاللہ نماز جماعت برقرار بید وتی صفم برابر کنید. و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.